Kerem ki. Pişti zemin davi ligori ve çten heri lüks çiye? Ez her lüks. Böyle bir şey ki nam bu. Unutkarın nam bukul diye ki. Yani ez gerçi ez ten evin ez şu mu deli ez zarok na. Ez zarok gulamte düse gideceğim her yani kemiği ki kunivim rana ben. Sanki zedetir jib. Yani ana adım zedetir edim çi yani belam zugdu ne şuna tam nizanı çıkası. İyi ve çavar aslı be. Ve çağıras ve ecin zanım. Bu çağızan ne çi var? Tud khazi çi be. Ez xazi çevim. Yani ikinci ekonomi başfı, abori, envezin başfı. Evet. İnşallah bir başfı yani. Yani ger dervenan ev her tür zede bir ka her tür yani mesela bizim az bu karmendim beri me betlane dikiram ben ka betlane ki herin ciğer ki yani az via bizim tu beri cana met khostam dervenan bخون şive ki bخون me hiç çancaram çı ama am nikarim tişteki va bakın yani her zede ligori me yani jiyan bخو ana bak abori yani her tür bir lüks. İyi un jbo sara rastgirine çi dixwazin çi difikirin. Vallahi destratlar kine ev abori ev ledinler nemli kan tişteki beş. Ertiş boğa bir tabi boy fakir boğa yedina xama wanak malum mülki wan zede bune aya wan piyasete ne xama wanak yani ha fiyata tişki 20 milyon ha 30 milyon jwana fark nak bari wan zede bune em be merik 4-5 dairi ve arsawiye zede bu ya vay fakiraji cida may bari daire ki trilyon ki wana bir 4-5 trilyon ne kabul belavi de yani jwana taadi war bi Pişti van zemin davi çten heri lüks çiye jbona. زمین داوی خانه دا لیمونه Çava? لیمون زفز باویه کیلو 150 160 زم meyve de froşum mesela İstanbul etedi yani tu millet jahale kulna memnune mesela gelek geringe yani bu ocağı xarne da millet ne kadar doğru düzgün çiçek bisine yani ek 4-5 kilo sine ana 9 kilo sine habek distine yani bir şef çip çekin ev şef goravi malzeme distine yani Tari dolaba milletimize ki dolaba valaya, menga valaya. Yani kadi alikariyam kan bir şey. Yani kesek bu xaza kilo ki limon bistine tanesi hab limon. Üse habna wala habeki bas yani. Habeki te 20 penca. Çünkü yani millet ko tepki nişan ne de halivan musabe. Gerek ki lazım ki çünkü denge ko gibi shopping denge ko berden. Yani tepki ko nişan beden. Ve ko tepki ko nişan de her şey kabul kiriye yani. kabul kirmeci hali xu memnune, jiyana xu memnune demek. Hem jiyana xu memnun mesela hem para kazançnakin az esnafım mesela para kazançnakin makabere. Famki? Bertek ek çavadı be mirov nişan bide. Yani merv gerek ki nizanım vakabere merv kara tepkiye hoş nişan bide. Vakabere met ana tu gösteri gidi ki hemen ben çavdkin yani hemen tadikirin. Hani artık millet vallahi çaresleri cidtune yani. Ancak hali memnun be, kadere razı be. Germe millet güç taktakar, tişkiz millet. Güç menfaat. Zemin daviye? Valla malik mekaraviye. Mutkarın çitek bistinin. Canım nigan çıkıyor bir kırın ki. Hiçbir yere gidemiyorsun, hiçbir şey yapamıyorsun. Hem tiştiki nigam kır. Ne tişki nikayı kırı, ne tişki şunayı çeki. Tişki de kırıcı dese de dedmiyor. Malik mekaraviye. Her tişki bir yer lüks. Nikayı nikayı kubavecik. Nikayı yeri hastanek. Nikayı Yani tatil. Tatil şey. Hem şu mali dertten parkı evet tatil abi. Germe jin kariyeri parkı. Gerim. Gelme. Hatırı ve. Her çeşit bir mamı için Amerika bir şey hava tişört am kırıp 5 milyon. Bahaya. Bay. ولا ارتش لوكس هذا بهم يعني تدرم مناوي او بلا لوكس بويا Ne kadar çitek bistinin? بله يعني ايه هي جمالا مثلا فرنگي دكره 4 kilo na gel kilo ki dikere yani o kap hayat baha boyu yani hadi yardımcı olmam inşallah Kilo limona biye 150 milyon. bele yani tene dikerin tizani zaten kilo ki grant diyece mala hadi yardımcı olmam eğer daha beysel zaten yani seyhab bile yani terivannak zaten eyvallah hadi yardımcı olmam inşallah Gare per yani boğa ya am nikar da her derki
Havî ne dibê mirovere tatilê. اره مجبور yani em dixwazem biger ama yani her derbahayê çî ki em nikar yani pir destê me nayê. İmkanê hebe tên. Tu nebûyî dîsa yani nikar jî hokas. Ji bin nikare. اره jibin nikar her derkê. Van zaman te zaten insanı çöldürmüş ki abla. Zaten Erdoğan hatta indirmiş ki rahat ki daha. Zaten hiç nane xwari. Biz cezaevi de selo başkanı jden axe me yardımcı be. Yani çawa bibêjim awa her reste insan gidimrin. تشبر بوانا Ew çawa dikin? ام چاوا دکرم شغل ایداره موای دو بشکرش خودر Her roj jî zem tê. هر زو زمته دست باشخان دایی دست اردوغان دایی Tu çi jê dixwazî? چه جد خوازم جه ستق بکتا دا چیتر بو جتق باتا دانی دا خوش بو گوشت گوشت سور ام ملت کرماج هونجی زانم گوشت سور پر حز دکن شیبه ما به میوان ما به کشی به گوشت سور ام دانی دکم مروان نوره کرمانجام جی پر تو لوکسه میزنه کن جبر کو بی چته وان زمام شون ده گوشت پر بوابو Hûn nikarin bistînin. yani cana اره ام باغلی اید در و نبن ام باغلی خوبن مثلا زمان 15 سال beri mektebe çi eğitim didit معلم دگو mesela C Güneydoğu Anadolu bölgesi C tarımı C hayvancılık yine var ana hem denerin hem niska hem hatta hem samana bile saman kurmacı bu hem hatta kaya bile dervede khazın ne var velat velat خوش velat yani per zedaiye ahak per zengini dikçe devlemende ekam disaji dervede khazın ya per kemasi ki mezini ama ya ne destemedi ya deste işte eme evdekin çekete kudaviye sakotu ev والله هر تش بهايا هر تش زاندية Her tişt lüks bir yer. أري والله هر تش لكس بيها يعني durum kötüye. Hûn dixwazin çi bibe? Dixwazin mam tiştî got bibin min yani. Spas dikim. Spas xweş. Valla genelde xanî inkî zêde bûne. Gencemeni karında evlenme bizevcin doğrisi ji ber xaniya. Tenê ji ber xanî nikarim zevî. Valla nikarim bizevcin. Normal xanî ki lukumezek keme 5-6 milyonî 7 milyon tine. Av them, ceyran them. Hemi yani them yani. Ez via bicim rewşa yani bir çaçağı yani ne hoş yani. Baba bras yani. Hûn ji bo guhertinê çi dixwazin? Dixwazin çi bibe? Ez via ez bêjim etene go Tayyip ji serê me neçe yani rast nabe yani. Şu bir şey berbat kaçıyor. Valla. Her kaçkimayı ya. Hayat mahvuye. Başka hiç ki. Heta ku derê werin van zeman. Hatta Erdoğan zaman kamsan. Heftekî berê li bazarê kîla lîmon sed bû niha biye 105 milyon. Serê çi difikirî? Valla em serê çi difikirin yani tiştî dûtînê gotin nabek awqazam zêde yani 105 hêjê zêde be ber got siyaseta wan şaşe yani hemî tişt ew hên jî rabin. Niha pêvajoya aştî heye. Bi vê pêvajoyê tu bawer dikî ku erzanî çê bibe? Valla bawer nakim anha qala aşitiyê dikin qala wek heviyê dikin gavekî navên pêş mesela PKK goçe gova me tiştê xwe kir tirawe hemî Kürt lêviya wan ka dewlet çi gav bavêje. Tu li benda gavên çawayî. Valla gavê çawa ji bo gelê Kürt yani zimanê wan êdî fermî be û zilma ser gelê Kürtê kirin gere rabe nahên jî melatê digirin dixin girtîgeha hemî siyasî tutsak geleke nedendir da yani hemiya gere azad bikin yani jî tiştek nabe. her tişt bir lüks tişki lüks nama jgara ki bir 100 milyon ev jida lükse strese em tliye godon em nunki gişte qadinen yani ne zanım her tişt bir lüks Zama pırski. Yaşka tişt lüks tişte lüks. Tatsız zaman bir tişte lüks şey.
ما هر تش بهر تش بیا لوکس ما چه نبیا لوکس والله هر تش بیا لوکس کام بیچه چی yani Çi biye lüks? عربه بلوکسید Ne kadar mısın? نه کم نکن عربه بسین Tane araba ama kilo limon bir 150 milyon. اوج راسته ایسود با باجان بانه نه ولی چته چیفچی داتین وانا ارزان ya çiftçiden ke 5 milyon tebe deri 5 milyon çava çede bir şey ha Jijvet persim çava çe. çava çede uğur ve çiftçiye نه مثلا مروی ما شبه شاجوتن اچو شبه شوان کری 3 میلیونا مدا 7 میلیونا امجوی که کارتر کر ایجا وی تعبا وی خوار وی شی وی کر ام تشکی نکر من راجت هم دا بدا بایا کی 3 milyon 3 milyon تید کار çiftçi zor durumda Niye kubistine ve çipke? او دا خدای یار جوی به وی شی زوره اه والله güç mal بعدد açıyor ha ha ولا valla تكش عدي خو بردا hadi عدي ما başka بيش شبش ما savaye Jotkari xlas bu yani. hadi jotları خلاص bas Jotkari xlas bu me çipken ma. valla ne çift ya valla vatif kamile evden mi bir karne çift kan ne Peretune ben utkarım mı gerin? valla digarın var tekkelim hani der çift kan başka çek ve Sağ olun spas. وده هرتش بحالی بیا چیکار دیگه بکنه و حیات خواهی ظلامی شد یعنی چیکار دیگه ایداره خواه بکرد بی دست بدانی و ملت مخوازتان گله پریشانه ولا لا تزن ما هم تش بها بونه بهایی سانی بخیر به Her tişt bir yer lüks ne? هر تش بوی تش نایکری Tu çin kari bistini? ولا اما قش بهایی ما فقیر و فقرا مرن Dibêjin goştê sor, penêr, tev bihan em nikar mısın? قش بهایی قش بهایی سانی بخیر به Tu dixwazî çi bibe ji bo ku biguhere? Wê çawa rast bibe? İbrahim ki erzani çe be bira insan şkorla hev rune qadile insan rahat be ev he Piştî ev zemên dawî çitên herî lüks ji bona we biye çi? بیه ویران یعنی تو نکاری هری قافکی چای کی بخوی قهوه کی بخوی گله کی زور و زحمت توش یعنی جیان نایم شاندن یعنی نه ام بیشن قافه و یا چی یعنی توای کیلو یعنی توای زبزه میوه ام بیشن هر تشته جل هر تشته یعنی تو داری وقتی پانتوره کی سوله کی تو بازار کی 2 milyona 3 milyona tüne yani. Hatta hani ev şer و perçün hebe he ya. Ne ekonomiya embejin Kürdistan'ı serrastı be ona at Türkiye serrastı. Yani ev 5 sale ev şerrat emeşandın. Ve despekiriye em dixwazin wî despeka biçe serî insanê meyvedê insanê embejin metropola têkevin rehetiye yani. Di vê pêvajoyê baweriya we heye ku erzanî çê bibe? Gelek yani em dibînin yani ekonomiya Türkiye sedî heftê heştê ciyayê me em boverdiman dikin yani Türkiye coğrafîkî de gelekî herema wî zengîn e tu jî yani tu çi bixwazî vî coğrafyayê de heye tu jî ama em nikarin wiya bi kar bînin Yani ji ber şer û ji ber şer û perçûnê spas dikim em spas dikin saxlê.